Benta kemudian ke benta ke ba mengingi rakhi ya ke Christmas ngasoban penpau ya ke jisongo yublei basa sisin yo pani lumlang hakini kapor na ke benta ka dau ka bakong santam ka ba mengibaro ngidon kam ya ke jingkut ka kuit ke suba ka dei ka jeda na ke benta ka kot ke kya bat kumju na ke benta ka mei marian ke jungi de hakini kapor Isukmen habang yedon lang ringkat baki teams baro kene kapeni ya kata ke jingkit kli pada ke jingba kli jongi baro iwei pe iwei di nakaliang jonga ngelayo ni kren badi deputy commissioner nang tabat I video lemar ba ngadon ya kata ke jingkwa aban yedon mentalang kamtam nakamta kene ka jingpen khoi ya kame mariang kajing jing penkut ya ki snong ki thau kade om tang urang ba snong lane sekretari snong henry gidon kam ya ke jing sim mentalang baro ki pa nong snong but ngakwa ban pinsko pi baro iwe pe iwe ba hakani ke sngi ke ba mangi rakhi ke Christmas ngikwaru banshim kum kawe ka pledge hakaba nginum day kiban yadon menta nagbenta ka pollution henry let us be part of the solution lada mangi baro ngishim menta ban rai ban penkut kanum don kanu ka jingjaklia hakane ka area ka jungi ti kumba pilatip hakaba nagaliang ka board yung district bat na kailangan ka office yung video lala banwara ya ka scheme lingba ka national clean air program hakaba kanlong ka jingmentoy na kamta kinigidong gitan kejungi hibaro te ay ba kani ka jingkit kli ka jingit lang on sala banang penpernai banang penkuit bat kanlong ka jingita nagbenta ka kot ka kya ka jungi nagbenta ka surrounding but ka future ka ba mangingi ang lut ya ka kot ka suba